дар зиндагӣ мегӯянд ки ҳар як шахс дар коре таҷалло меёбад, яъне ҳар касбу кор ва ҳунаре метавонад номи як шахсро миёни ҷамъият зинда гардонад. ва ин аст ки шахсоне ки маъруф ба касбу кор ҳастанд миёни халқ, миёни мардум шаъну шараф ва эҳтироми хоса доранд. бинандаи азиз салом, ин навбат дар барномаи пайроҳа аз пайроҳаи зиндагии ҳунарманде мегӯем ки тавониста роҳи интихобкардаи хешро то қуллаи мурод бирасонад ва дар ин роҳ шахсони дигарро низ тарбия кунад. ҳаёт нерӯмандии тафаккури инсонро дар самтҳои мухталифи фаъолият исбот кардааст. аммо шахсоне ки тавонанд ҳастии худро дар пешаи аз худ карда бахшида бошанд кам ҳастанду ангушшумор. мо имрӯз бобати фаъолияти марде қисса мекунем ки дар пайроҳаи рӯзгор мардонавор қадам мондаву тавониста дасти чандин шогирдони дигарро гирифта бошад. қурбоналӣ ёқубов ҳунарпешаи халқии тоҷикистон зодаи шаҳри душанбе мебошад. ӯ дар ин шаҳр соли 1949 ба дунё омадааст. замони кӯдакиаш дар кӯчаҳои душанбеи пешин гузаштааст. ӯ мегӯяд хотираҳояш бобати он рӯзгор бисёр аст. ҳамеша он зиндагиву рӯзгорро бо симои имрӯзаи душанбе қиёс мекунад. ман дар ҳамин шаҳри душанбе таваллуд ёфтам. албатта он вақта солҳои пеш назар ба ҳозира хеле фарқият дорад. албатта он биноҳое ки солҳои пеш вуҷуд доштанд мисол тамоман дигар сурат буд, дигар хел намунашон буданд. ҳозир бошад мо ҳамамон шоҳидон ҳастем ки душанбеи мо дар кадом сатҳи баланд мисол вуҷуд дорад ки тамоми биноҳои баланд боғҳое ки мо ҳама мардум сайру гашт менамояд. маълумоти ибтидоиро дар яке аз мактабҳои шаҳри душанбе мегирад. он замон ҷалби омӯзгорон ба мактабҳои шаҳри душанбе бештар буд ва он омӯзгороне ки аз дигар шаҳрҳо даъват мешуданд бештар ба истеъдоду хоҳиши наврасон такя мекарданд. маҳз ҳамон устодон сабаб мешаванд то завқу хоҳиши қурбоналии хурдсол бобати дӯстдории асбобҳои санъат аён гардад. аслан қурбоналӣ ва бародаронаш ҳини наврасӣ бештар кӯшиш мекарданд то аз нозукиҳои санъат огоҳӣ ёбанд ва падарашон ки худ аслан хизматчӣ буду дар сохмон кор мекард аз ин хоҳиши наврасон хушаш меомад. падарам шодравон манро барои соли 1956 ба синфи якум дар мактаби 18 рақами 18 ки воқеъ дар тарафи миаскаминат вуҷуд дорад ба ҳаминҷо ба ҳамин мактаби 18 барои таҳсил гузоштанд. инҷо ман дар ин мактаб аз синфи 1 то 3 сол синфи 3 таҳсил намудам. баъди синфи 3 мо кӯчида ба қараболо рафтем, қараи боло, яъне ки кӯчаи шараф. ман дар инҷо дар мактаби рақами 25 ки солҳои пеш вуҷуд дошт, баъдтар дар қафои университам ин мактабро сохтанд. дар ҳамин мактаб аз синфи 3 то синфи 8 дар ҳамин мактаб ман таҳсили худамро давом додам. давраҳои мо тамоман дигар давра буд ки моҳон тамоман моҳон албатта ҳамамон машғули хондан будем, шавқ ҳавас мекардем ба ҳар кас ба як асбоби ба ҳар ягон чиз мо шавқ ҳавас аз ҳамон давра доштем. ва ман ҳамон давра дар рафти хонданам дар ҳамин мактаби 25 ман ба хонаи пионерони шаҳри душанбе меомадам. дар инҷо мехостам ки аз сози рубоб сабақ гирам, яъне ки омӯзам. албатта ҳамон давра падарам шодравон барои ман дар ҷустуҷӯи асбоби рубоб баромаданд ва албатта ёфтану мегуфтанд ки ин бача бисёр хурдсол ин асбоби рубоб чӣ хел дар ин асбоби рубоби махш мекарда бошад. умуман ман як чанд сол дар ҳамин хонаи пионерони шаҳри душанбе ки воқеъ дар назди стадиони спартак вуҷуд доштанд дар ҳаминҷо ман рафта меомадам ки дар сози рубоб каме ҳам бошад омӯзам. қурбоналӣ ёқубов мегӯяд ки ҳангоми хурдсолӣ бо бародарони хеш ба навохтани асбобҳои мусиқӣ завқ пайдо карда буд.
ва бародаронаш бештар доираву тамбур менавохтанд. ӯ бошад думбура менавохт ва гоҳе ҳамшуда буд ки падари бузургвораш барои харидани думбура ба дигар шаҳр сафар кардаву барои фарзанди худ асбоби мусиқӣ харидорӣ карда буд. вале чун ба омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе меояд, бо ҳидояти яке аз шахсони маъруфи кишвар мепардозад барои омӯхтани асбоби мусиқии най. баъди хатми синфи ҳаштум Қурбоналӣ ҳуҷҷатҳои худро ба омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе месупорад ва он ҳангом роҳбарии мактаби мазкурро оҳангсози маъруфи тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ ба оҳда дошт. ӯ бо як нигоҳ аз шогирдон фаҳмида метавонист ки кадоме аз онҳо дар кадом асбоби мусиқӣ лаёқат доранд. чун шогирдонро ба синфҳо тақсим мекунад ва навбат ба Қурбоналӣ мерасад, мегӯяд ки писарам, агар шумо сози найро интихоб намоед, муваффақ хоҳед шуд, зеро шумо аз уҳдаи навозиши ин асбоб мебароед. нахустин ҳидояти ин марди ҳунар сабаб мешавад то Қурбоналӣ омӯзиши найро интихоб намояд. вақте ки ба ин омӯзишгоҳ овардан, омӯзишгоҳи мусиқавии шаҳри Душанбе, ҳамун солҳо шодиравон Зиёдулло Шаҳидӣ сарвари ҳамин омӯзишгоҳ буданд. дар ҳамун солҳо тамоман найнавоз гӯё вуҷудам надошт. фақат ҳам як Нишон Шоҳолов буданд, баъдан Азам Камолов дирижёри оркестр ки ба ӯ касам най менавохтанд, баъд Саидов гуфтани найнавоз, дигар ҳеҷ кас найнавоз набуданд. ба ман гуфтанд ки писарам гуфт дар ҷумҳурии мо умуман найнавоз вуҷуд надорад. ҳамин чӣ мешуд ки ҳамин асбоби найро мо ба шумо пешкаш мекардем ки шумо таҳсили худро дар ҳамин асбоб сар мекардед. ва ман умуман сухани Зиёдулло Шаҳидиро тамоман рад накардам ва ман дар ҳамин асбоб аз соли 1964 то 1968 дар ҳамин асбоб таҳсил намудам ва устоди ман Элмурод Мирзомуродов буданд. баъдан дар курси чорум Хасанов Юлдош Рӯзиев гуфтани омӯзгор ба ман сабақ меомӯхтанд. умуман ман хафа нестам, хурсанд ҳастам ки дар ҳамин соз ман дар омӯзишгоҳ таҳсил карда ба қолаҳои баланд расидам. омӯзиш дар омӯзишгоҳ ва роҳ ёфтан ба маҳфилҳои нисбатан бузург муҳаббати Қурбоналиро нисбат ба най бештар менамояд ва ӯ зиракона кӯшиш менамояд то нозукиҳои ин асбобро аз худ кунад. ҳамин гунае мешавад ки баъд аз омӯзиш дар омӯзишгоҳ ӯ ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Шевченко, имрӯза донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон месупорад ва он ҷо боз ҳам дониши хешро бой месозад. ҳанӯз солҳои донишҷӯӣ ӯ фаъолияти педагогии хешро оғоз менамояд. нахустин макони фаъолияташ мактаб-интернати махсуси мусиқӣ ба номи Малика Собирова мебошад. дар мактаби интернати ба номи Малика Собирова, ҳоло он ки ба номи ҳозира ба номи Миратло Атоев мебошанд, маро ба Леониди Димитриевич ба кор таклиф намуд ки ба шогирдони ҳамун мактаб ва мактабачаҳо дар сози най дарс диҳам. умуман он вақте ки ман ба ин мактаби интернати мусиқавии ҷумҳуравӣ ба номи Малика Собирова омадам, шогирдон дар ҳамон вақт ҳамагӣ 4 нафар буданд. баъд яъни Димитриевич ба ман рӯ оварда гуфтам писарам, охи ба ин 4 нафар кор мешавад, худат ба синфхона медароеву дар ҳамин сози най оҳанго навохта шогирдонро шавқҳавасонро бедор карда ба худат ҷалб менамоӣ. ва ман ба ҳамин тавр кардам. ба ҳар як синфхона даромада дар ҳамин сози най ҳамин оҳангое ки дар ман аллакад аз кинофилмҳои ҳиндию аз дигар кинофилмҳо умуман ҳамин аз ҳофизҳои номӣ ман ки аллакайда ҳамаи оҳангоро аз худ карда будам. баъд даромада дар синфхонаҳо ба онҳо менавохтаму ки ҳамин бачаҳо бибинанд ки ҳамин сози наяш чӣ асту чӣ хел навохта мешавад. баъд бинам ки дигар дар таги дари синфхонаи ман ҳама бачаҳо қаторак шуда меомаданд, мегуфтанд ки устод моро ба ҳамин асбоб қабул намоед.
که من در همه باید 15-20 کس لازم نبود. همین اقلا یک 7-8 نفرش رو انتخاب کرده در همین سازینه. من در همون مکتب در سازینه درس رو سر کردم. به دانشکده صنعت تاجیکستان به حیث استاد موسیقی سال 1973 می آید. قربانعلی یعقوبوف در یک هنگام با هیئت انسمبل استرادی گلشن، انسمبل رقصی زیبا همکاری می کند. نواهای اجرا کرده او در خزینه موسیقی رادیو و تلویزیون بیش از 40 صفتون نوا ثبت گردیدند. یعقوبوف شاگردان زیادی را تربیت نموده است که آنها در تئاتر، ارکستر، انسامبل ها و مکتب و کالج های صنعت کار و فعالیت دارند. یکی از نوازان مشهوری خلق تاجیک، نوازان معاصر بگیم میشه، برای که چرا که شما میدونین رادیو تاجیکستان از آوازی نی قربانعلی یعقوبوف آغاز میگردد. زیاده از 100 دانشجویان را به ویا رسانده است که دانشجویان آنها در همه ساحه‌های مکتب‌های صنعت، کالج و دانشکده‌های صنعت و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی و بیرون از تاجیکستان هم نیز کار و فعالیت نمایند. باید گفت که فعالیت قربانعلی یعقوبوف را ممکن است در 3 جنبه شرح داد. یکم به همگان معلوم است که او یک نوازنده شناخته جمهوری تاجیکستان، هنرمند خلقی تاجیکستان است و در ثبت‌های تلویزیونیشان خیلی زیادند که در فوند تلویزیون محفوظند. دویم که فعالیت ایجادی او با فعالیت آموزگارش زیچ پیوند است. او تا چند سال در انستیتوت دولتی صنعت تاجیکستان و حالا در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستار با فعالیت علمی مشغول است. باید قید کرد که فعالیت علمی او خیلی پرثمر است، زیرا که زیر راهبری استاد یک چند شاگرد به وی رسانده شدند که آنها غالبان آزمون‌های جمهوریوی گشتند و سزاوار اونهای هنرپیشه شایسته تاجیکستان نیز هستند. این از آن گواهی می‌دهد که استاد نه تنها کار فعالیت ایجادی و اجرا کنندگی بلکه کاری تعلیمی و کار آموزگاری رو خیلی در سطح بلند تشکیل کرده است. یعقوبوف به یک قطار مملکت‌ها австрия، سوریه، تایلند، رومانیا و غیره سفرهای هنری کرده و آنجا صنعت ملی مردم ما را معرفی نموده است. انا با سفرهای هنری با همراهی استادان صنعت تاجیکستان، احمد بابا قلوف، علا علایف، ملکه قلندر، ملکه صابیروا و غیره ها من رو به سال 1975 به австрия، یعنی که شهر کلاگنفورت برادر شهر با دوشنبه بودن، به همین جا یعنی که
با فستیوال همین در همینجا میگذشت با همین فستیوال ما رو گرفته بردن سال 1975 در کجایی که ما برآمد نمیکردیم صنعت ما رو بسیار ناز قبول میکردن و من بغیر از اون که در با هموازی انسامبل نشسته می نواختم در یک نوازی من با همراهی علا علایف در صحنه هنرنمایی کرده بعضی اثرها و آهنگا رو زمزمه میکردم من در عموم درباره هنرمندایی که چندین سالها تا اون حالی که من یاد دارم انا استاد شاولوف استاد قربان علی یعقوبوف استاد اولیموف عبداللهیف انا در بین همین قدر استادان انا من خیال میکنم که استاد قربان علی یعقوبوف یکی از هم مطرب خوب هم معلمی که در همین در چندین در همین ساحه چندین سالهای کار کردگی بینه که چقدر شاگردای بسیار با درجه بلند از خوردی هم استاد دورایی که در مکتب موسیقی اینترنتی به نام ملت العطایف کار میکردن بعدا در انستیتوت صنعت هم چندین سال در ارکستر اسباب خلقی کار میکردن ما بسیار توجه میکردیم نسبت استاد دایم به همون یعنی که همون نینوازی کس دیده ما در الهام می اومدیم هنر یکی ممکن که همین سبب شده باشد برای ما همین استادا لیکن همچون استازی کسب خودش چندین شاگردایی که منم شاگرداشونم میتونم چند نفرشون رو من نامگیر کنم نامبر کنم که شما میدونید دربارشون گام بزنیم عموما استاد قطعی از سال جوانی ما همکاری کردیم همکاری داشتیم وقتی که من در انستیتوت صنعت داخل شدم بعد ختم آموزشگاه موسیقی استاد من اولیموف که بود در اونجا چند وقت استاد همکاری کردیم استاد ما هم درس دادن چند 6 ماه یا 1 سال بعدا اون کسا با دیگه جا کار گذاشتن ما با چند سال به استاد موندیم ما خودمون حرکت کردیم و هر حال من رفته از چیزی که میخواستم پرسش میکردم گفتگو میکردم استاد میافتم یکم چیزی برای خودم میگرفتم هم دوره ارکستر کار کردم در یکم وقتی در کمیته تلویزیون رادیو هم در انسامبل هم یکم وقتی کار کردن ارکستر در کار میکردن من با دینوشی با ظفر نازیم با نگینه راوپوا با جرابیک مرادوف نقره رحمتова مستانه ارگاша عموما همه همین صنعتکارایی که در یکیشون حاضر وجود دارن یکیشون در قید حیات نیستن با همه همینو من همکاری داشتم همه همین ثبتایی که ویا سرود میخوندن در همون ثبتا من اشتراک کردم این مثل شازروان ظفر نازیموف 12 آهنگ اون کس رو پیش از فیلم مادرشون تشکیل کردن فیلم مادرشون همه آهنگایی که 12 تمام نامبر کردم با همراهی ظفر نازیم در همو ثبت نمودیم اینچنین آهنگای نگینه راوپوا بودن نقره رحمت و حتی آهنگای خود من رو که ایجاد کرده بودم نقره رحمت و مستانه ارگاش و سرایدگی هستند و یک چیزی مهم رو قید کردن در کار است که قربان یعقوبوف یکی از اون شخصیت‌هایی می باشد که برای سازی نی بسیار در سوهای تعلیمی نوشته است بسیار رپرتوار تعلیمی ایجاد کرده است و باید ذکر کرده است که یک سال پیش استاد کتاب درسی رو برای خوانندگان مکتب‌های مخصوص موسیقی کالج‌ها و کنسرواتوری ملی
таҳия ва нашр кардааст ки ин яке аз корҳои назарраси устод дар ҷодаи нигоҳ доштан ва рушд додани мактаби найнавозӣ мебошад. ва дар маҷмӯъ бояд қайд кард ки ҳоло низ дар кафедраи созисҳои халқӣ Қурбоналӣ Ёқубов дар вазифаи иҷрокунандаи вазифаи профессор фаъолият дорад ва фаъолияти эҷодӣ, фаъолияти иҷрокунандагӣ, фаъолияти таълимӣ методӣ, фаъолияти илмии худашро ба он равона карда истодааст ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон найнавозони бисёр сатҳи баландро ба воя расонанд ки онҳо дар оянда дар оркестру дар ансамблҳои созҳои халқӣ ва ба ҳайси муаллими ин сози бисёр нодири ки барои халқи мо бисёр аҳамияти калон дорад бо ҳамин кор машғул аст. саҳми ӯ дар рушди санъати миллӣ ва омода намудани мутахассисони соҳавӣ калон аст. ӯ тӯли фаъолияти худ бо бузургони санъату ҳунар кору фаъолият намудаву кӯшиш кардааст саҳми худро дар бузургтарин сурудҳои ватандӯстона гузорад. имрӯз тамоми навозишҳои ӯ дар беҳтарин чорабиниҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ садо медиҳанд. имрӯз Ёқубов ҳамчун устоди чирадаст ва собиқадор дар бузургтарин донишгоҳҳои кишвар дарс мегӯяд ва шогирдонро дарси одаму одамгарӣ меомӯзонад. ман ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки даврае ки мо таҳсил мекардем дар омӯзишгоҳ аз он давра то ин давра хеле камтар фарқият дорад. албатта он вақт мисол тарзи таҳсил хондан ҳама дар бораи худаш кӯшиш мекард. умуман ҳаракат мекардем ки вақти худро беҳуда нагузаронем, фақат дар болои мағз будем. мактаб вақти дарс ҷои худаш, кор ҷои худаш. ҳозирам ки бошад бо шогирдон мо бо як дили кушод бо як шавқ ҳавас бо онҳо дарс мегузарем ки умуман ҳамун солҳо ҳамун давраҳоро ҳатто мо мисол оварда бо ино гап гуфтугӯ мекунем ки бачаҳом писаром ки шумо ин ҳамин вақтода мо ҳамин хел мехондем ба ҳамин мартаба расидем. шумо ҳам бояд ки дар ҳамин созе кадом созе ки набошад шумо ки таҳсил мегиред дар оянда шумо бо донишҷӯён бо мактаббачаҳо сару кор мекунед дар мактабҳои мусиқӣ, мактабҳои олӣ. умуман шумо бояд ки чӣ хеле ки мо омӯхта аз ҳамун давра то ҳозир омадем ва бо шумо сару кор дорем, шумо ҳам бояд дар оянда ҳамин тавр кори фаъолияти худро давом диҳед. чандин оҳангое ки дар кумита телевизион сабт кардагӣ будустоз баъд он касо меомадан ба мара хоҳиш мекарданд ки нуралиҷон ҳамин доира табиги биё бирем як оҳанга кардам. мо омада ҳамроҳш чанд та сабт дорем дар кумитаи телевизион. ака қиматулло раҷабов ё дорам ки исматулло саидов қати як дута оҳангои ҷавонӣ буд, завқи ҷавонӣ. ҳамон ман доира қати ҳамроҳаш навохтагиам устоза. дигар чӣ гӯям устоз яъне як шахсияти бисёр ҳунарманди барҷастанд, ҳунарманде ҳастанд ки бе ягон чуну чаро он касо ба мартабаи баланд ҳунарманди ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон ҳастанд. то ҳозир дар консерватория дарс метиҳанд. фикрам дар инҷоам дарс метиҳанд, санъатам дарс метиҳанд. Қурбоналӣ Ёқубов як шахсияте ҳаст бисёр маъруф, устоде ҳаст бисёр гиромӣ. ӯ тавониста мактаби найнавозонро дар Тоҷикистон ташкил бидиҳад ва имрӯз садҳо нафар шогирдони ӯ дар макотиби миёна ва макотиби олии кишвар аз ин фан баҳри ҷавонон сабақ мегӯянд. ва Қурбоналӣ аз он шукрона мекунад ки пайроҳаи қисмат ӯро бо мардони ҳунар ва аҳли фарҳанг ҳамшину ҳамкору ҳамсухан карда ва имрӯз дар ҷодаҳои кишвар қадам мезанад ва шукрона аз ободии кишвар мекунад. дар ҳамин муддате ки ман 4 сол омӯзишгоҳ 5 сол донишкада ина 54 сол шудае ки дар ҳамин сози най агар даври омӯзишгоҳ гӯям 58 сол шудае ки ман дар ҳамин соз яъне ки машғулам менавозам. 54 сол шудааст ки ман аз ҳамин соз ба шогирдон дарс мегӯям ва
خیلی من خرسند نیستم که همین سوز من رو به همین مرتبه آورده رسوند. سال 1989 به من ارتیستی خدمتگزار جمهوری تاجیکستان بنا مثال دادند. سال 1998 با اردن شرف. سال 2011 من رو با مکافات دولتی هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردانیدند. یعنی سال 2018 انا با من سزاواری دادسین شدم. حاضر اجرا کننده وظیفه پروفسور در همین کنسرواتوار ملی تاجیکستان به شاگردان درس میگویم. این همین بود که همین ساز زحمتایی که من کشیده آمدم و مشق کردم تا امروز این همش خرسندی است که از همین سازی نه من یعنی که زندگی خودم رو عائله خودم رو همین رو از همین یک سازی نه به همین روز آورده رساندم.